Ibihe byiza kuri mwese bakunzi ba Sport Journalism Galaxy TV. Ahangaha twagezaho amakuru yose y'imikino aba agezweho hano mu Rwanda ndetse n'hanze y'u Rwanda. Ahangaha nta kintu tubabwira n'ibyiza byose bigezweho mu mikino. Icyo ni igitego cyiza cy'uwitwa Denis Omedi wamaze kuba yakiza mu ikipe ya Nyamukandagira mu kibuga kikarasa imitoto. Rero iyi video nkuhaye ndibuze kuza kuyikoresha ahantu henshi, ndimo nkwereka ukuntu ikipe ya PFC ikoze deal nziza cyangwa se iguze umukinyi wari ukenewe. Ni ikipe iguze wa mukinyi w'igikura nkota, iguze wa mukinyi uba nyine ukeneye wa wundi uza guhindura byinshi bigiye bitandukanye. Ni umukinyi akinira ikipe ya Chitara FC mu gihugu cya Uganda. Ni ikipe ikomeye cyane dore ko uyu munsi ifite match n'ikipe ya Villa Sport Club, nayo APRFC yakuyemo uwitwa Hakimu Kiwanuka, nawe akaba ari umukinyi ikipe ya APRFC yamaze gutangaza ko yamusinyishije. Rero uyu nguyu Denis Omedi yakinaga ikipe ya Chitara FC yo mu gihugu cya Uganda. Byinshi wamenya kuri uyu musore nuko afite imyaka 30 y'amavuko. Ni umusore ukomeye cyane, ni umuwinga, murabyumva ko akuze, ariko kuba akuze nsamaze imyaka myinshi muri kariyeri kuko ni imyaka itari myinshi, amaze imyaka 7 yonyine muri kariyeri, bivuze ko yatangiye gukina afite imyaka 23 kuko amakuru ahari nuko uyu musore ubundi yari umusirikare mu gisirikare cy'igihugu cya Uganda. Rero ubundi yari umugeshi cyangwa se umusirikare, bitewe n'Imana rero aza kuva mu gisirikare, aza kuba yaza mu ikipe ya Chitara FC yahanga mu gihugu cya Uganda. Byinshi bigiye bitandukanye. Ku gitego yatsinze cyaje kuba cyahembwa, ku gitego cyaje kuba cyabicyambe muri no Afrika, ndetse kiba nomine mu bitego bigomba kuzaturanwamo ibyiza byaranze umwaka. Ariko mbere yuko nkomeza, ndakomeza gushimira buri umwe wese ugenda ukwereka imbaraga, buri umwe wese akoze subscribe kuko niwe udutera imbaraga cyangwa se niwe uduha imbaraga kugira ngo tubagezeho amakuru meza, ubusesenguzi ayimbere mu makipe rwose mwihebeye. Niwe uduha imbaraga kugira ngo natwe tubahe byinshi bigiye bitandukanye biba bivugwa mu makipe yanyu. Muri no minsi naki turi kwibandaho na amatransferi. Rero nanjye sinzabatengwa kuko na breaking news muzamburana ya makuru menshi ubutasanga ku yandi macano na ahangaha uyasanga. Dore ngo Denis Omedi yafashe baro neza, arafunga umudefense agwa ku ruhande, akoresha akaguru k'inyuma exterieur DPI, akubita muri profondeur rwose mu nguni yo hirya. Cya gitego kiba gishimishe, cya gitego gishimisha abatari bakeya, cya gitego buri umwe wese nyine areba akabona kiryoheye amaso. Iki ni cya gitego kiboneka rimwe mu kinyejana, bya bitego nyine bidatsindwa n'abatari bitindwa nyine n'abakinnyi b'abahanga, dore ko no ku mugabane w'Uburayi hari bamwe mu bakunzi b'imikino twahoze tuganira barimo bambwira ngo uyu nguru rwose atuyungu rwose Manchester United mufate kuko arusha umupira barimo ba Marcus Rashford, abitwa bagari naco ko nubwo Garnacho yatoye nk'umukinnyi watsinze igitego cyiza kubera ko yateye icyo bita garinca, gusa ayitera ari kure y'izamu, ariko baro arayiyobora neza ijya mu izamu, atorerwa igitego cyiza cy'umwaka. Gusa igitego cye ni cy'uyu musore, urebye neza ushobora kubona ko igitego cy'uyu musore cyo kiri mu bwenge bwinshi kuko uyu musore yatsinze igitego asa nkaho atekereje kabiri, dore ko yaje kuba afata baro. Ndaza kongera mu video mu kanya muyirebe neza. Yaje kuba afata baro arayifunga, ashyira mu kandi kaguru, asa nkaho ashyira akabaro imbere neza ahantu agakontrola neza, ateresha akaguru. Twavuga ko ubundi akaguru atereshe kari gakwiye kuba katira kanyuje umupira imbere agatera santere, gusa siko yaje kuyikora kuko ari umupira inyuma gatoya, arangije asobeka akaguru, azamura baro, akubita muri poto ya kabiri. Byerekanaga ko uyu ni umusore nyine igitego yatsinze ni cya gitego nyine utapfa kubona ahantu hose, ni cya gitego kimwe gituma abafana bagukunda. Kugira ngo igitego kibe cyabanomine mu bitego byabaye byiza, ni ibintu bitapfa kuboneka ibyo ari byo byose, ariko uyu musore rwose yaje kuba akora gashya. Igitego cye gihitwamo nyine mu bitego byiza byaje kuba byatsindwa mu mwaka w'imikino ushize. Rero amakuru arimo atugeraho ni uko ikipe ya PFC yasinyishije umusore amasezerano y'imyaka 2 imukuye mu gihugu cya Uganda mu ikipe ya Chitara FC. Gusa kimwe n'uwitwa Hakimu Kiwanuka nuko ikipe y'igihugu ya Uganda ndetse na federation bitabishakaga. Reka maze mbere icyo gitego neza, reba umudefense ufungisha umugongo uramucika.
Denis Omedi arabufunga neza, akubita mu kandi kaguru, igitego kiragenda rwose kijya mu yindi poto, ubona ko ari igitego kiza cyane. Icyo gihe match yari kiri kuri 1-1 ku minota 11, bitaba ibitego 2-1. Reba neza cyane, yafashe baro ashyira mu kandi kaguru, ayifungisha kandi kaguru, aranje arifora neza, akubitamo agapira handi, igitego nyine aba ari cya gitego gisukuye. Mbega umusore uzi umupira rwose, wa musore abantu benshi bamukwiye gutinya. Rero abantu benshi bakomeza kwibaza bati please tubwire ahantu inkuru wayikuye. Aka kanya rero inkuru nayikesha guhitwa Kalisa Bruno Taifa, kuko niwe muntu wavuze iyi nkuru bwa mbere. Iyi nkuru niwe muntu yatangaje bwa mbere mu banyamakuru bakomeye, ariko nkuko nawe babwiye iyi nkuru mu minsi yashize, n'ubundi iyi nkuru isanzwe hari amakuru, ariko ikipe y'igihugu ya Uganda ndetse na Federasiyo ya Uganda ntabwo yemeranyaga kuri uyu musore ko yaza muri APR FC. Gusa nubwo batemeranyaga, amakuru yari ahari. Rero umukinnyi niwe wifatira umwanzuro, niwe uhitiramo ibikwiye. Byaje kurangira uyu nguyu Denis Omedi ashije mu ikipe ya Nyamukara, ajya mu kibuga kikarasa imitutu. Rero Merikato ya APR FC nkuko babyifuje, abawinga babiri barabonetse. Bamwita Hakimu Kiwanaku, akina ikipe y'igihugu ya Uganda, araje. Bamwita Denis Omedi, nawe akina ikipe y'igihugu ya Uganda. Bose ko ari babiri babanzamo, bose baje muri APR FC. Bivuze ko APR FC zanye abawinga babiri bakinaga Uganda Cranes, babanzamo Uganda Cranes y'abakinnyi bakina imbere mu gihugu. Bivuze ko APR ihombeje Uganda, kuko aba bakinnyi bari mu bamwe mu bazifashishwa mu gukina igikombe cya CHAN kizabera mu gihugu cyabo cya Uganda. Rero ni byiza cyane kuba aba bakinnyi baje muri APR FC. Bazakemura byinshi bigiye bitandukanye. Bazakemura ikibazo cy'abawinga bari bamaze igihe muri APR FC batitwara neza, cyangwa se abawinga bari bamaze igihe muri no kipe, ubona ko statistique zabo ziri hasi, ubona ko ibintu byabo bitari kugenda neza cyane. Ariko uyu nguyu Denis Omedi n'uwitwa Hakimu Kiwanaku, twiteze ko ari ibisubizo byiza ku kibazo cy'abawinga bari bafite ikibazo mu ikipe ya APR FC. Ahangaha ni kuri Sport Journalism Galaxy TV. Nshuti yanjye, kora subscribe, like, share na comment, udufashe dushyire mu yandi magroupe kugira ngo tukomeze tukugezeho amakuru yose y'imikino meza kandi asukuye. Ndabakunda cyane.